Hai perlok berok ngadei edumi karanca kwa bermara epi ya kawe ya kenalan kon spang kisi semla kadei kasturi kabang alashu mudul batauhi ban batau ya kecim bakla conga kalong ke video ka kabang adang sustang bang mantmi minta nang kesyan yang dak bapi like share and subscribe ban sa komen ru kalong kuno kanang bangan la ban pencana syushu haki babun kirukom jongka di kecil tu kana hak banengkong nga agi ngu ya ublei try nambu nonta ba olap pli yang akot kum kanikalan bangan la bandan pi barok lang dina kecil ku jong blei ba ulat tesei ba u la bu beta yang ban dan bong papinya koi yakia haman la uwe pa uwe briu ni ka briu idon laki ayom akati imjun ni ka briu kisah ayom ni man akati im kata kalong or kelung bosmla kicilong romba batamen kumta hakita kisah ayom kaya ladon kisju kibadai kisi semua kakana kasta ladon kawe kesenong kawe kanong kendong hakaba don angut kisi paralong kiba yaitu ban kindai pan iperlong kibejan hakawe kasi kata kawe kaperlong kaya itu pada we perlok sunlang buba martan snong patka kita usenrang ikot i jau da uba kula kat banaya por kisi kula iba semlaya kata kowe kaperlong kaba kot i yakka da kong purkan kumta hakat cing ibha nama baka kong purkan kadang le school bat nama bahayin juga kim elan batang bakan mikai hang ni hang tan ni hasnong hatau ni wat aying para macan malpa kumta kakam syam ba kula ba unya kendu mal keman bar kekong perkan kumta ula perkan ba halamwe ba ula poi kan ma ya kata kawe pan kaperlok jung kekong perkan bat kumta ula ong yaka